Sanibonani bafethu, sanibonani. Kunento engikhathaza nje bafowethu. Empilweni bafowethu, sike singene esikoleni sifunde kube khona abantu abahlakaniphile bese kuba khona abantu abangahlakaniphile. Labantu abangahlakaniphile isikhathi esiningi uthola ukuthi bagcina bengaphasanga u-10 noma begcina bengasiqedanga isikole. Bese kuthi laba abahlakaniphile bephase begcine bekoma-college befunde beqede begcine bethole umsebenzi besebenza. Bese laba abangahlakaniphile uthola isikole sagcina sibahlulile bese bezonda laba abaphumelele bona ukuthi bona yonke into ihlezi bahambela kahle, akunazo iy'nkinga empilweni. Angiyichacise nje lento bafowethu, sonke empilweni sidalelwe ukuthi sibe ney'nkinga, sonke sidalelwe ukuthi siphile isikhathi sobunzima siphinde siphile isikhathi sobumnandi. Akungathi ngoba nakhu ubona umuntu impilo ngathi imhambela kahle bese uyamzonda ubona ukuthi nazo iy'nkinga. Nawe banazo iy'nkinga ngaleso sikhathi leso esuke zimvelela ngazo ngokwezinga labo. Njengoba nawe unazo iy'nkinga ngokwezinga lakho, asiyeke ukuzonda abantu basitshela ukuthi impilo ibahambela kahle.